Dragi gledalec, draga gledalka, pozdravljen. Precej drugače sta se obrnila tale marec in april, kot smo si predstavljali, ne? No, domci smo po eni strani tudi veseli, ker smo zdaj končno malo več časa s svojimi družinami. Čeprav že pošteno pogrešamo svoje cimre, vzgojitelje in še koga. No, nikakor pa nam tale karantena ne bo preprečila izvedbe našega tradicionalnega domskega koncerta, naše primule. Tako da se udobno namestite in uživajte v glasbenih točkah, ki smo jih pripravili za vas. Še preden pa začnemo z njimi, bi vam rad nekaj malega povedal naš ravnatelj, gospod Richard Režek. Uživajte. Dragi moji, ko v Google vneseš besedo primula, se ti vsuje morje zadetkov povezanih z rožami, cvetlicami. Zveš, da gre za nezahtevno rastlino, ki te s hvaležnostjo že za malo vode in sončne svetlobe objame z vso svojo lepoto. Danes nas bo primula objela nekoliko drugače. Glasbeno. Danes bomo dobesedno dokazali, da glasba povezuje in da nima meja. Hvala vsem ustvarjalcem današnjega večera. Iskrena hvala tebi, Karolina, za povezovanje in vam, Eli, Jan, Ana Marija, Lovrenc, Matej, Janez, Jakob in tebi, kaplan Martin, za glasbene prispevke. Hvala tudi vam, dragi moji sodelavci, za ves vložen trud. Zaradi trenutnih razmer vam ne morem pogledati v oči in zaželeti lep večer. Lahko pa vam iz tega čudovitega gozda, ki je v dneh karantene del mojega vsakdana, zaupam, da Google razkrije tudi to, da se primule poimenuje tudi jegliči. To pa nas spominja na nekoga, mar ne? Glede na to, da nam je škof Jeglič v velik vzor jasnih in trdnih odločitev, pokončnih drž in velikih rezultatov, se ga lahko spominjamo z vso hvaležnostjo, tudi v času koronavirusa. Z veliko hvaležnostjo pa se lahko prepuščamo marsikateremu trenutku v življenju, ki nam je dan. Privoščimo si jih nekaj tudi sedaj. Prva se vam bo predstavila Eli Škaler s svojo avtorsko skladbo Painted in spremljavo ukulela ter klavirja. Eli veliko piše v slovenščini, angleščini, glasbeno in tudi drugače. V tale nenavaden čas pa vam pošilja krasno sporočilo. Pobarvajte si ga. Spin around and I fell and found broken pieces of me. I felt like I was lost in this world without any colors to see. But life doesn't make who makes as you. Life doesn't paint who paints as you. And the world isn't black and white. In every song you can find some light. So don't care what they say. Just paint it your own way and shine, shine, shine on. Be warm and stay strong. Your mind is your own cage. This world is your own stage, and society tells you how to perform, but you can step out of it. You can make your own song. They can sing along, because life doesn't make who makes as you. Life doesn't paint who paints as you. And the world isn't black and white. In every song you can find some light. So don't care what they say. Just paint it your own way and shine, shine, shine on. Be warm and
Tudi naslednji nastopajoči vam predstavlja svoj avtorski izdelek. S Primulinega odra vas pozdravlja Jan Triler na klavirju s svojo skladbo Nokturno. Ana Marija Mužar je za vas pripravila priredbo pesmi Tell Me Why.
Čeprav je skladba iz začetka tisočletja, nosi sporočilo, ki mora biti slišano tudi danes. Povej mi, zakaj? Ko jih toliko potrebuje našo pomoč, zakaj jim ne podamo svoje roke? Povej mi, zakaj? In my dream, children sing a song of love for every boy and girl. The sky is blue and fields are green, and love for is the language of the war. Then I wake and all I see is a world full of people in need. Tell me why does it have to be like this? Tell me why. Is there something I have missed? Tell me why. 'Cause I don't understand when so many need somebody. We don't give a helping hand. Tell me why. Every day I ask myself, what will I have to do to be a man? Do I have to stand and fight to prove to everybody who I am? Is it what my life is for? To waste in a world full of war? Tell me why does it have to be like this? Tell me why. Is there something I have missed? Tell me why. 'Cause I don't understand when so many need somebody. We don't give a helping hand. Tell me why. Naslednji se vam bo s svojim vokalom ob spremljavi klavirja predstavil Lawrence Primc. Za vas je pripravil dobro poznano skladbo You Raise Me Up. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and see a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up so I can stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Da pa ne bomo ostali le pri angleščini, se vam bodo predstavili tudi fantje, ki obvladajo dalmatinske viže. Matej Mušič, Janez Mehle in Jakob Jaklič na kitari so za vas pripravili priredbo pesmi Moja ljube, lipi cvite. Takne me i sad posle putna vrimena, slatka muzika tvoga imena. Podigne me val i udre snagom svom, slabom isto u srcu mom. Moja ljube, lipi cvite moj, zatrače me ovaj nespokoj. Rekli su da vrime liči, ali to su samo riči bolne. Pristaje moja ljube, lipi cvite moj. Ko sasiđi snige već u njoj, al se srce željno sriče još ne pridaje. Tuče za tebe. Blažen bio san, ja te ljubim svaku noć. A kad svane dan, ne znam ti ću poć. Nazad nemam kud, a naprijed hladno je. Bog je stvara put za tvoje. Moja ljube, lipi cvite moj, zatrače me ovaj nespokoj. Rekli su da vrime liči, ali to su samo riči bolne. Pristaje moja ljube, lipi cvite moj. Ko sasiđi snige već u njoj, al se srce željno sriče još ne pridaje. Tuče za tebe. Za konec pa se bo dijakom na Primulinem odru pridružil kaplan Martin Zlobko, naš dragi oče Martin. Pripravil je priredbo pesmi When You Believe, Whitney Houston in Mariah Carey.
Many nights we prayed with no proof anyone could hear. In our hearts a hope for song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve? When you believe, somehow you will. You will when you believe. In this time of fear, when prayer so often proves in vain, hope seems like the summer bird too swiftly flown away. Yet now I am standing here, my heart so full I can't explain, seeking faith and speaking words I never thought I'd say. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve? When you believe, somehow you will. You will when you believe. S tem optimističnim sporočilom se od vas poslavljamo. Upamo, da smo vam s tem kratkim programom vsaj malo polepšali in popestrili te nekoliko bolj samotne dneve. Vse dobro vam in vašim družinam želi Jegličev dijaški dom. Se čim prej vidimo!